87.6 Getu FM. Ntio kuria waziri Peter Munya ene mbiego gweketha. Wakati wa kubadilisha katiba umefika. Ara Odinga kara kiugaga yagarurwa Kenya gakarate Raila huwa alikuwa anasema kana. Nani hataki kufika huko? Ambombere kethurwe erineeriana na inchoda Bibilia yugaga Sio gwitikiria twitatiga uria bara bange bare aja kethurwa kabakurega. Kama kuna kana ni wewe unaweza kataa kwenda huko. Yugwa kiutatwira uria onate Sasa mimi naona hiyo kana ni kweli sasa. Wakati ndio huu Musa na Joshua betu bakethurwa bari bao President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga hapa. Aya mamore okuga nararirwi mwana atumi Murungu aritwa atia Netarondo muthomi kana kauga kuga ni kara kwariria kena meri ng'ana itantatu aturi bambe batwire kwenu na mbere otwacia kana ugaija kirua kana marinya jaru nande turaigura jai manto ja kurigara muno tutona manto ja ukaire otiga ngina wengo atwire ne atia kana karamwirire karambere mami etogituma area Uhuru Kenyatta akongero miaka 5 iguru ria wathani bwawe nande ungecioke metho ndona muntu wait kuma iguru mwanka ndi utino kuona kirera kana njara kana maguru wa karate ambiro jo weigwari ndi ugituma area munene ontiguru akongero miaka 5 iguru ria wathani bwawe mithikali nturi uriuga ataba manto jau Kinyata yake mato teo Uhuru Kenyatta renge kakana Uhuru gakathithia atia kakana 2022 ya kinya kakana umenye gutu tiumba kwana kinya ugwe no wane mimi si staff 2022 yeye lazima ataenda nyumbani kideria seneto twire ungo uo kuga bwa Uhuru 2022 ikifika no peura mporo wa no peu Getu FM. Aya William Ruto nawe no urachokere gwitaga kanisene kaide ndio koronera ureka urantu baingi batikeriga sababu imekuwa muda kufika kanisani. Nataka tuimbe wimbo mmoja. Aya tuambidie niongoze safarini mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Asanteni sana. Tukugeria ituringiro MP. Haleluya. Na rwimbo rugu nturu endete ojo munene omenyeirwo mathiko. Salale. Sasa nyinyi Utena thina to uthuranire rwa praise and worship ejo twinire. sawa. Aya Governor Muthaura Njogu urigwa Miekethano ya weekend eje atia Ni bantu ba rwimbo. bas nandi no bugwatane atongeria bathatu batharakanithi butwinire Sindio? bwithiro buri ugwe kindiki wa bathatu riendethirwa ari MCA wa kure Muthambi bwana Muisraeli Kigosho. Aya bambirie diu Ururu ng'ombe akoro bathatu mundu murarime ni murarime ni atia Muisraeli bugukarateka bukuremwa kwina na buri bathatu nengo magero tumatoma kwina ni masikino inanonga ina tutetie nkuigwa no kugerageria bambirie diu na wine rwimbo rungi akana wene gukongo hirwa ikongo mugeni akoro bathatu ururu ng'ombe buguchiumia ringirwe nimpe Aya Raila riu nagwe twire ni rwimbo muthemba juri kugatwinira Reggae. ganstopete rege na arua tuigua gospel na traditional. No one can stop reggae. Nti kwenda mbatikano mbire irwimbo rwa urwa rege ugatwinira A singer called Harry Belafonte. kinyoka mbedia Round the Bay of Mexico where the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. ukugeria ringirwa mpe kinyagwe ne atia Uhuru wainainia mutwe ningi kinyagwo ti muntu orege. Hey!
Ni aini bariko barege wendete? Mimi bado I'm stuck in a certain age huko. Mimi ni huko UB40, Gregory Isaacs, Omali. Lakini utetuinira regeo eu Raila ina kaba kinya winite rwa safari taruru twaina safari oya safari ya bamba ni machero ukugeria makofi kwako. Aya, Ruto ruri okuthurana era rwa praise and worship ruri tayari. Sindio? Aya, amberia tuine. Ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa we wa magegania ngai wakwa ngai wakwa we wa magegania batanyo ntoka tubongere kangi ukirurie we aritiu ati ogo kiruria anto no bathuganie indi kiruthunkira kiretaga maruru gigakwinainia gigakuthukangia maguru kama machigita gikundagwa gachuru kana ikio kugaira munene acha hiyo Getu FM.